Presiden Joko Widodo pada Rabu pagi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh Mohamed Sabudin di JCC Senayan, Jakarta. Pertemuan ini digelar sebelum Presiden memimpin 6 pertemuan di rangkaian KTT ke-43 ASEAN. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Bangladesh didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam sambutannya, Presiden menyebut Indonesia dan Bangladesh perlu memperkuat hubungan dengan kerjasama konkret yang memberikan manfaat bagi rakyat. Bangladesh is friend of Indonesia, whereby this friendship must be strengthened with concrete cooperation which benefit our people. From AM to PM, wangi terus in every move. Poshco Perfume Spray, let's make your move. First on trade, our trade rose significantly, growing by 19.9% in the last 5 years. This needs to be continually optimized by overcoming trade barriers. To that end, I seek your Excellency's support to encourage completion of PTA, Preferential Trade Agreement negotiation, to ease and expand market.